Corazon de Leon, Ramon Baluyot, Mr. and Mrs. Alan and Emily Nunag, Mr. and Mrs. Vic and Carmen Rowakin, Mr. and Mrs. Pierre and Nancy Bianson, Mr. and Mrs. Vico and Edralyn Rowakin, Teresa Dabu and family, Richel Tulio Nel and family, Riley Sprinting, Paulita Galang, Anita Sibug and family, Marieta Tulio and family, Tess Benko, Elmer Benko, at Lena Sison. Parating birthday dari Ivan Sison, Erlindo Galan, Aldrin Torno, at Mary Grace Torno. King Malagwarang Kapaldanon, Ri Ariel Viray, Corazon Panopio, Julma Estanislao. Yulino sana king kayarian ng maligaya rin kapatagtang Miyanguna Bie, Among Mar Miranda, Among Tix Ordonez, Among Bong Gopez, Among Rex Diwa, Engineer Alan Yumul, SK Kagawad Alaysa Esguera, Lydia Gopez, Africa Sunga, Jem Ivan Sunga, Jesus Sibog, Lolita Torno, Marcelino Galan, Romeo San Agustin, Panfilo San Agustin, Africa San Agustin, at Manolita Panopio.
Sabla. Kaniting kay katamong pamitipon, ibiyeta mo ing kapurian, ampon kapasalamatan king Dios. Uling kaniting aldo, italaga tayo at bendisyonan iting visitas. Kabang pasalamat tamo king pamandalo ning maglakbe ng imahen, ning Nuana Virgen, ning Santissimo Rosario, ning manawag. At kabang gaganahan tayo mo naman kaniting aldo, ing anibersaryo ning pangadiskubre at pangalipat deng relikyas ng San Antonio ning Padua, karin king kayang Basilika karin Padua, o ausan tamo namang anting fiestang dila. Ausan ko lapungeni na muntaking arapasbol ning visitas, ing representative ning mayang mobieta mong kapatad, Engineer Alan Yumol, at Mr. Roger San Agustin para king pamaglako lulon king marker, at antimong saksi, Honorable Punong Barangay Laverne Gopez, CPC Coordinator Sister Alicia Yumol, at PPC Coordinator Sister Isabel Bautista. Talakad tamo at marap king pasbul mayol para king pamaglako lulon king marker at pamamasa kaniti. Kapnuan ko lang tula, king paglubda king balekong pipanalanginan. Pablasang ing baleko, mayawos siyang balening panalangin, para karing sablang tao. To the Triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, we, the people of God in Bulaon, in gratitude for the support and effort of the generous sponsors and donors, and those who become instrumental for making this newly renovated chapel into being, we offer and dedicate the fruits of our labor and love. This chapel serves as a beacon of hope and symbol of the deep faith and devotion of the Catholic community of Bulaon. In celebration of the Jubilee Year of Hope 2025, during the incumbency of Reverend Father Aymard D. Ocampo as parish priest, the altar and chapel of San Antonio de Padua in Bulaon, city of San Fernando, Pampanga, was solemnly blessed according to the rites of the Roman Catholic Church on the 15th of February in the year of our Lord 2025 by His Excellency Most Reverend Florentino G. Lavarias, D.D., Archbishop of San Fernando, Pampanga, et in omnibus glorificetur Deus. Anting metong a familia, makiabeta mo king dalit a pamuklat. Amor
ni Espiritu Santo, Amen. ang kapayapaan ng kinumanatili kay kayo. At keka antimorin. Kalugrang kong kapatid kang Kristo, iti aldoy ang pamagsaya, biti punta mo kedi, ban kanita itawan tayo, iting bisitas ng King Diyos. Manigaputa mo king grasya tupayana, imbendisyonan iting kalam na ning danum. Marano na sana po tang mipisikan ng tamo kaniti, at iting kabilugan, bisitas, maging tandanin ng pamanisita mo, paganakanin ng kakatambinyag, at maging waganin ng pamipadali sa kaniting bisitas. May tayo sundo iting banala, dapat nga nakanta mo karing sarili tamo, ing may buklod tamo kay kasalpantayanan at lugod, ating babye pisamban, at mitipon-tipon kay tiyato, ban maging tanda at talapatuto ng lugod ng Diyos kay katamo. O Diyos ming mapamakalulo, awasan mo yung sablang lelangan king sala ng biye, at padarutan mo kami king pali na ning maulamong lugod, nyapot ang miwali kami, at may paparuyo keka. Panay mo kaming babalik pa si bayo, kang Kristo pamuntok mi. Pepamana me kay kami, ing makanya na pakalulo, banding makasalanan at dumanan king danum, ami pabanalan. Matela kambe ng Kristo, at tanakad lang pa si bayo bilang galame ng katawana, at talapagmana ning alanganggang tipana. Bendisyonan mo sana iting danum at pabanalan mo. Ngining mipisikan kami kaniti at iting altar. Gaan mo kaming wagana ni makakabo sa danum ng binyag. Anong no maging metong kami mukhang Kristo, templo ng kakambanal Espiritu. Digsab lang at yung ni Keti. At itang mitipon paketi, karing darat ang pangaldo, ban magmasusi karing banal mong misteryo. Kaniting altar, isan metong langan sana, kintauling aldo, king dulang mo, king banal na syudad, ning kapayapan mo. May payan Diyos, panig ka pumikika. Imbendisyonan mo sana iting asin, at yung mo makananong misan, binendisyonan mo yung asin na silbag ng propeta Elisha, king Danuman. No ka rin man may pisik iting asin, ampong Danum, mitabi ingupayan ng dewakan. At kambilan mo kaming parati, kimpamanantabi ng banal espiritu mo. Pagkala mo iti, kapamilatan ng Kristong Ginoo.
Diyos ipanin pakalulo, nung kanino tayo, tegulaling iting altar ket isulip, patawaran na lasana rin kakulangan tamo, at paintulot ng makadaon tamong alanganggang sakripisyo, ning kapurian king altar na karing king banwa. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Malalangin damo. O may paya ang pongalangagang mabiya Diyos, itugtog mo ingkay kang grasya kaniting bisitas, at iabot mo ingkay kang kasupan karing mamaus keka. Bangkanita kapamilataning upaya ningkay kang amano ang paunting sakramento, patibaya na lapuso ring talasal pantaya. Iraduan may kapamilataning kinume sa Kristong anak mo, ang mabibiyat magaring kaya bemo at timbanal Espiritu, beto mo kimpanga Diyos, manggaman kingalanganga. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Eremias. Antikeni ing sasabyaning Ginoo, makasumpayo in taong manalig kintao, at magtiwala king sikananing mistulang tao, at makipusong darayo king Ginoo. Mengariya king dawag king disyerto, at nung daratang man ing maya paiti, tatalab kayo. King lugalamalat at sukat pitok nanganan, karing lugal at igang, karinya mapad magkarinan, nuaneman ing taong manalig king Ginoo, at king Ginoo atin pa magtiwala. Mengariya king dutong at tutubo, king lelening batisan, at miraras ayamot, ang gaking danuman. Panyatang ning pali ning aldo, eyo matitigatig akabilyan. Dingkeyang bulong sa giwalo, kapilan man. King panahon naman ning lawi, eya mga balo, eya tutok ng kingkeyang pamamunga. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat, nuan laring taong atin kapanaligan king Ginoo. Nuan laring tawong ating kapanaligan, King Ginoo. Nuan ya ing taong tutuki kapilanman, king kausukan daring mga rok ataw. Ni tutuntun king dalan daring makasalanan, o makikiyabe king pulong daring palalo. Bagkus mapadyang babasa king batas ning Ginoo, at king batas ayan, migugunam ya, bengit aldo. Nuan laring tawong ating kapanaligan, King Ginoo. Mengariya king metong adutong, atutubo malapit king batis. Mamungaya king takdang panawon, sagiwa lang sagiwa ring keyang bulong. Ing sablang dapat na magtagumpe. Nuan laring tawong ating kapanaligan, King Ginoo. Dapot makanyan para karing mga rok, epin makanyan. Mengari lang are, apitange-tange ning angin. King taong banal, ing ginuyang mimingat. Dapot ing taong marok, lubos siyang mipahamak. Nuan laring tawong ating kapanaligan, King Ginoo. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, king kapulugan karin Korinto. Ngeni, nunging panaral mi yapin ni Kristong sinubling mebye, makananurang sasabian ring mapilan kaya kayo, king dingmete, ela mi pasublian mi. Uling nung dingmete, enala subling mi, i Kristo,
eya naman sinubling mebye. At nung ikristo, eya sinubling mebye. Alang ke papakanan, ing kasalpantayanan yu, at eko pamingayangu, king kekong pamikasala. Emuyan, lunto mo naman king detang mga mateno, asinal pantaya kang Kristo, mga pahamak langan. Nung anggamu keti king yatu, ing panenayan ta kang Kristo, at kaibat keti alano, makalunos tamong dili karing sablang tao. Dapot, king kamatutuanan pin, ikristong mi pasublyan niyang mebye, at yo ing pekapangane ring sablang mete, ami pasublyan mi. Ingamanu ningginu. Salamat, King Diyos, parangalantaya po ing mayap a balita. Tumula kayo at magsaya, ulinging maragula ablas, makasadyo, para ke kayo, karing banwa. Inginu mantabeya ke kayo. At keka antimorin, Pamamasa iba't king maya pabalita, agpang kang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Inyang kakuldas da ri Jesus at ding labing adwa, iba't karing talimundok, disnando king patagalugal, ding keraklan karing alagad na. Kaya bedo ring tutong dakal na tao, amen ibatan Judea, at ibat karin Jerusalem, at karing balen bebening dayat malat, asakop ning Tiro, ampon Sidon. Linawin nung Jesus ding alagad na at ngana. Nuwan kayo ikayong kalulu, uling ing kayarianing Diyos ke kayuya. Nuwan kayo ikayong daralan danop ngeni, ipakabsyan kayo. Nuwan kayo ikayong tatangis ngeni, pasikayli kayo. Nuwan kayo nung pauli ning anak ning tao, pikakasaman da kayo, panabira kayo, at pamalmuran, at pati na ing lagyuyo, kasusuklaman de. Tumula kayo, at terak ko king tulayo, nung mapalyari na iti. Uling ing maragula ablas, makasadya para ke kayo, karin banwa. Makanyan mo naman ing depatanda, ring karelang pipumpunan, karing profetas. Dapot makalunos na kayo, ikayong mabandingeni. Uling milabas na kanita ing mayakayan yung pamibiyebye. Makalunos na kayo, ikayong sawa-sawa ngeni. Dumalan kayong danop. Makalunos na kayo, ikayong pasikayli ngeni. Tumangis kayo. Makalunos na kayo, nung pamurian-murian da kayo ngeni ring tao. Makanyandala namang pemuri ding karelang pipumpunan, detang profetang etutu. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo.
Magtamo po. Nino pong bisang mikwalta kay kayo. Aten? Nino rin bisang mikwalta. Nino rin bisang maging popular. Okay? Ito bisang popular. Dengan artista na kay. Eh? So, masanting in ating kampera. Masanting in ikilalanan da ka rin tao. Po. Masanting in masaya. Pero, atin yung warning kay katamo in apong Ginoo. Muna, napakiramdaman tamo, yung tuturo na ng apong Ginoo, muli na ng apong Ginoo matula tamo. Okay? Pero yung tula na manibatan kayong kayang tuturo at yung kayang tuturo na ng hiyato. Nung pagkapakiramdaman niya po yung Ebanghelyo, nino rin ang tuturing ng matula ng apong Ginoo. Then tuturing ng matula ng apong Ginoo, ilapin na itang kalupa na. Na yung karelang katutula, yung Diyos. Yung lamanan ng pusura, yapin ng lugod da, yung kaburyanan ng Diyos. At potang makanya ng gawan mo, malalagwa, yung bibiyabiyag at iking yato. Laban tayo ni ining ginindamtang Ebanghelyo, king konteksto na ning biyerareng menu ng Kristiyano kanita. Kanita po, may nasa rin tutuki king apong Ginoo, ilapin ding pakakalulo. Ne? Kasi, nung dakal kapiban dyan, kamakatuki. Uling at ikangarapan. Ne? At kay ba nanita, dahil menu ng Kristiyano, pakakalulula naman. Pero yung makapagtaka, anyang akit dala, rening mga kwalta, ring masikanan, anyang akit dala, o ba't kasayara? O ba't andiyan busal na ning kasakitan? At yung pamuri ning tula, karing-karelang lupa. At pauli na niti, dakala ring mga konverti. King Roma kanita, at siya makwalta ka, abaluran tutuki ka, karening Kristiyano, may warningan ka. Kuwala na ng estado, ingkekan pibandyan. Patsesindo mo pa, taptaban na nakabatan. At nung membro na kaning military, o kaya kayong Kongreso o Senado, patsetutuki ka rin, milako ka, kayong kayang posisyon. At patsesindo mo ita, papatera. O yung konteksto na makanyan sa sabyanan ng apong Ginoo, na matula ka nga na, potang daranas kang kasakitan, pauli ko. Kaya po kalupay ng daranas kang kasakitan, uling menako ka. Daranas kang kasakitan, uling ating ang gewang kasalanan. Nung daranas kang kasakitan, uli na ng pamanuki mo kanako. Ituturo na naman ng yato, aliwaya po, Nung bisa kang maging masaya, sige. Katmuan ming pibandyan yung sarili mo. Nung bisa kang maging masaya, ita, den tao, makakanyan lang ang approve ka nga. Ininturo ng Yesus, ang pointuro na ng yato, panelang milalaban din. Tandaan tamo, at yung tamong hini-hini, bibindisyonan tayo, ining pisamban na talaga tayo, king apong gina. At nino yung pisambal, actually, tamo po yung pisamban. At hindi tatalaka dyo, antimong baleda ring bininyagan, ding meging mabiye pisamban. Pero kamo, Katoliko kayo nga po? May binyag na kayo? Magtasno mong gamat detang baluran, kapilala may binyag? Sabi? Sanong mawulaga? Yung birthday o yung binyag? Nga pala yung birthday, yung atatandanan niya. Mawulagaya po yung binyag.
Uling kapamilya tanan ng binyag, ing apong Ginoo, talaga nakatamo para kayo. Anak nakatamo. O yan yung ulaganan ng biyeta mo, ala ka nga dagdagken, ala ka nga bawas. Andyang masukol ka, panasakitan da ka, etc., mawawala yung ulaga mo. Uling ulaga mo, binyan na ning apong Ginoo. Mo manadagdagan, yung ulaga mo bilang anak na ng Diyos. Hanggang pang bilyonaryo ka, naburi sabihan, first class kang anak na ng Diyos, second class siya itang kalulo mo siping bali. No. Yung ulaga tamo, anak na kataning apong Ginoo. Inasat mitipon tamo, kaniting lugar. Para bang kanita tamo mga lingwan. Potang mititipon ta kini, detang kekatang labels, posisyon, ampong economic life, mililele rin. Uling metong yang manatili, anak na katamo ning apong Ginoo. O hinsang kanya tentambisitas. Nepo. Ganito, potang alakang bayong malan, kaya kasimbo. Haligi. Nga pupunta takin, abi-abi, gaganakan tayo ng apong Ginoo. Anak na katamo, mawulaga tamo, kaya. Nepo, mawulaga tamo. Kaya po balo nung ikitsune, kitang keng TikTok yata ita, pinorward de ako. Bala mo po kaya itang mag-joke, Indian yung Tagalog ne, biyasa yun. Sabi na, potang miminom kang Niebra San Miguel. Niebra San Miguel. At suya ka rin, Anghel, Gabriel kano, San Miguel, Arkanghel San Miguel. Kay ba't? Tan demonyo. Nino sasambut? Nino sinambut ka rin? Ing anghel, Pero po tanginom mo nga na, migtas siya yung demonyo nga na, masasambut siya yung anghel. Baka niya ning maliliari. Potang intuturunan ni nga pong ginawa kakalingwan tamo. At makiramdam tamo, kinturunan ng yato. Anti tamong miminum inyebra. Magtas yung demonyo, masasambu yung San Miguel. Yan sa tatintang lugar, bangka nita pa natin ang pagkanakakikata ni nga pong Ginoo nung naning mahulaga. Kening lugar ini, makiramdam tamo, king kayang amana. Kening lugar ini, papakit na kay katamo, numakanano ta kaulaga. Misa nating may ngutang bisyapa na, potang mga di ka, maliyari ka naman mamangana na. Habang mga di ka, maliyari kang mamangana na. Nano pong palagay? Pwede? Habang mga di ka, pwede kang mamangan? Ale? Ubot potang misa mamangan tamo. Ewari. Anan Jesus soy ning kana akong katawan, kananyi. Ngana. Ale? Ay istorya kaya po inimisan, kaya kalingwan ating matwa. Sabi ng makanyan, ako iti kayo po, lalangutan niya in communion, Manasaki po Jesus kanta, Kaya ka po nang gagawan niyo ako, sisip-sipang kaya po, Makiramdam kayo po ang konsekrasyon. Nano sinabi na warin Jesus? Sinabi na wari, o ining ka na akong katawan, sip-sipan niya. Nga na? Na sinabi ng Jesus, o ining ka na akong katawan, kanan niya. O ba't ka kanan tayo? Bang kanitaya agawa na katamong kalupa na. Yung lungub kay katamo, at itamo agawa na katamong kalupa na. Ini pong kay kayong bisitas, masanting ya. Pero yung bisita sa ini, matsura ya, watangin tunay balayan, elalto, yung pamikakalugod, at pamipante-pante. Huling ating mas masanting kaniting bisitas, yapin ikayo. Ikayo. Potang papakit yun na makananing may papagmasabal.
Potang papakit yung kakatulayo susulong la. Den kalupang tao. Lalto. Ing akong gino at subusal tamo. Pero, potang ing manimuna kay katam, niya pinay mong mipabagsak na rin aliwa. Kaya tayo intindihan, matachuta mo kaya tiking bisitas. Kaya tayo intindihan, o ba't sisimbatan. Kaya tayo sisimba no ba't, kaya tayo intindihan o ba't atinta mong bisitas. So, chuta mo po kini, penimunanda kayo, banadwantaki nga pong gino, tatalaga tayo kayo ini. Kapilan man lalapit tamo kay nga pong gino, metong kayan daraptan paganakana, maulaga tamo. At inimpami paulaga nga ini, yasanang kay katamong sesen. Inimpami paulaga nga ini, yasanang tingkad kay katamo. Kandanan tayong ebanghelyon din damtangin. Tiro ng Jesus kay katamo, nung nuka rin manibatan ng tune-tula. Ing tune-tula, may yakit, potang iyang papagarian tak mo kimbye. Pero, magsadya tamo. Wala nga malalagwa, yung tatalakad para king mayap. Yung malalagwa, yung tatalakad para king tutu. Nyapin po niyang may binyag tamo, timpaling nakatamo ng obispo. Metong yung pagganaka, magpakatatag na ka. Uling pa siya, tinalakad kang tutuki kang Kristo, metong yung dalanan mo. Hapining dalan na ng krus. Lalawin kayo po nandin, ining kaya katamong tatalakad a patron, San Antonio. Sino pong makikilala kayong biyan ng San Antonio? Kaya kayo. Foreign area pala, San Antonio. Anak, kilala yung San Antonio, balo yung Vienna? O balo yung mumaus ka San Antonio, aki may itang may bating. Makanya niya? Deng santo at chula puken, ilang mumuna kay katam. Pani mo nanda katamo, banta atin tamong padrun. Nyaw santala pong patron padrun. King pamibiyebye at timon talatuki ng Kristo. Deng santo yung kakatulara yapin itang misa ni Eldo, abe-abe tamo, kaya bera. Nepo, abe-abe. At ninoy ning santo ngayon. Metong yapong Franciscano, kaya beneng Saint Francis, saliwa po Pope Francis. Saint Francis. Saint Francis po, makwal tayo. At lokuya po kesa kay katam. Lokuya. Francis Carita. Worldly life. Pero niyang misan, ikit na. Bigla ng apansinan ing maulaga. Aliwa imbapyena ng yato. Uling yan ating kayangganan. Akilala ni Kristo. Nyalikwanangan ing iganaganan. Ina sa ating tutunan ini, may glubas siya pa, binya na kantatang na, uy, sige, babalik ko kay ka. At ing katamong patron, San Antonio, metong yakarentino ki kang Saint Francis. At king Biena, yung peka maulaga, yapin ni Kristo. Yapin po tatalnane, Kristo. O yan yung ulagana, Kristo. At nung tutokyan tayo, sana tayo mo lalawan anti mong manula. Mari kaya katamo ting manula, po. Kaya mo manula, banta turunan ukar niya yung may bating mo. Ngunit atsuyan santo ya, bang kanita, tularan tayo. Telakad tayo kini, anti mong kaya katampadron. Telaga tayo ni pisamba na ini, pero kailangan, tutuki kayo naman mi talaga. Uling impisamba na ini, sisimbolo na kayo po. Sisimbolo na katamo. Kalupara mo, potang offertory. Intutong i-offer mo, potang kung kay po, offertory, yapining alak ampon tinape. Alak ampon tinape, sisimbolo na katamo po. Itamo sisimbolo na katamo. Potang midala laki. Ya potang miras laki ni nang maliliari,
Nga pong ginugawa na lang katawan at daya ng Kristo, uyanita mo. Pero, kaya mo mayari king misa. King kakatampami biye-biye, potang mayaring misa sa biyanan ng pari, umena kayong ngeni king kapayapan. Potang kay kanita, palakpakan tanan po. Palakpak ko kene. Bakit? Tuling at least mayari na yung misa nga. Kaya po ita, pamisugo ya ita. Umena kayong ngeni at maging Kristo kayo. Karing kalupay ang tao. Kaya kubalo, no, yung papalakpakan tamo po ito. Yung bagay ito, dapat tayong katula. May kotamo kini, may ngantang Kristo, mamauta sanang Kristo. Kanya po mga lati kami, nakakapagmaragul, potang magbakal ka, lungob ka kayong klase, mga grade 3, grade 4, patse menikab ka, hey, babaw longganisa nga ako'y tangan. Huli menikab ka, ketampengan mo. Kita mo po sana, potang manikab tam, yung panamdamanda, at nga bawra, yapin, Kristo. Kita po sana, yung ikakatulatan. And finally, balo ko, malapit na naman yung election. Tandaanan tayo itang mumunang pamamasa. Ang sinabi ng Propeta Jeremias, sabi ng makanyan, makasumpaya ing taong impanaligana, yapin ng kalupan ng tao. Kaybat, sabi ng makanyan, mapalad siya, nunya, in taong impanaligana ing Diyos. Kaybat, dalita pakibat. Nano po'y sinabi tamo? Dalit? Ano pakibat yun? Nuanya, yung tao, manalig, hingkino. Manwala ko po kanda. Anyway, kayong manakit kanya nung tutuita kaya tamo. Eleksyon, etamo po manalig. Karentawan. Diyan ka ko manalig ka. Manalig kayo, kayong gagawa na ni nga pong Ginoo kapamilatan ko. At mamili tamong tao, banilukluk tamo, nung akakit tamo, ing gagawa na makaapong Ginoo o ito yung panaligan tamo. But never manalig tamong tao. Manalig tamo, kayong gagawa na ng Diyos kapamilatanan ng tao. Orem-porem buboto tamo. At yung pong metong video clippings tungkol yakeng kay eleksyon atom araw yo yatay. So chuya keng kilob ng studio kay bad kay Liana laretang kayabi una na ako nga na atin lang puso-puso retang babae. Kay ba, tanyang palakone, retang alwa, kinyana, tin mo naman, itambala mo, labing-labing laki. Ano makanyan? Nginitian lang kita nga na, nagiba na, natrak ka na. Tapos, kumaway lang ako, aba, parang natrak na kita. Sana po kayong eleksyon makanyan. Kaya itang uling, kaya na kamo, ay boto ke. Kaya kinyana na kamo, ay boto. Ay lalo na nung gelamanwa na ka po. Noon ay lawan tamo, nanay talakarana. At kakilala na ka. Po. O hindi po yung gawan tambasihan. Tandaan ng tamong manalig tao. Andiyan kang Pope Francis, aluwayang panaligan tamo. Yung panaligan tamo, yung kayang tatalakaran, yung apong Ginoo. Yan sana, yung kaya katamong gamitan, batayan, nepo. Kaya tapay silo, king, turunan ng yato. Pota po sanang eleksyon. Pota sanang ating pupunta kay kayo. At ating mamye pera. Gana kanye po itang miminom inyebra San Miguel.
babaligtad intuturunan ng apong Ginoo na mga baboy ay demonyo. Okay? Manatili sana ang apong Ginoo. Kay katamo. Amen. Kita mo nga po, sasalpantaya ko kin Diyos si pamayupayan to, linalang kin banwat yato. Kaya Yesu Kristo anak ng bukto ang kinutamo. Tengaglik yung upayan ng Banal Espiritu, bibay kang na Mariang Virgen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, lipaki king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, kikatungal do sinubriyang bebe, pepeta siya banwa, makalukluk, wana ng Diyos si pamayupayan tutu. Iba't ka rin magpalik kaya naman kete, banukom ka rin mabiye ang pong mengamate. Sasalpantaya ko kim Banal Espiritu, kim Banal na Kapulungan Katolika, kim pamisamak ng banal, kim papataw da rin kasalanan, kim pasablirang mering mete, at kim biye alanganga. Amen. Kalukurang kapatid, kapamilatan ng Kristo, ipamuntok ng Banal na Kapulungan, bawis tamo kigpa, at ilapit rin kay katang kayadwanan, at ngatang maus kaya Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding pamuntok ning Banal a Kapulungan, agam panandang mipnong sigasig ing obrarang pamamastul, at pamaningat king balayaning Dios, at pane mabiyasang makiramdam king agyag ning Banal a Espiritu. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding laiko, manatili lang tapat king kasalpantayanan da, at lalong mipalablaban ing sigasig da king obra, king Banal a Kapulungan mo. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding sablang sasalpantaya king tunay Dios, pisan meto nga nalaning Espiritu, king lugod at pamikakapatad, at kilalanan do sana ring sarili da, antimong mabiye templo, ning Banal a Espiritu. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding pakakalulo, ampon ding magkakasakit king biye. Medinan lang kapasngawan, ampon sikanan, king pamanarapda karing miyayaliwang hamon ning biye. At ipakit tamo sana ing tunay lugod, tamo king Dios, kapamilataning malasakit, at suyo tamo karela. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding sablang mayang unabye, kapatad tamo, mipnong lugod, ampon pakalulo sanang tanggapan ng Diyos, king kapulungan karin banwa, ing bayong Jerusalem. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ikpa, kay Yesu Kristong anak mo, gawa mo kaming metong mong Banal na Kapulungan, king kapamilatana, birasana kay kay ngaklismi, ulinging ginumi manggaman king alanganga. Amen. Manatili tamo pong makatalakad. Saksyan tamo po ngeni ing pamamendisyon king altar. Ing altar ya ing lamesa ning Ginoo anong nuta mo mititipon. Ban pagmasusyan ing pamigaganahan, ingalanganggang lugod na king Eucharistia. Kalukurang kapatid, ing kapulungan tamo, magsayayang ining mititipon tamo, ban bendisyonan tayo, iting altar. At ang tamo king Diyos, ing panwana na, ing daon tamo kiting bisitas, at ang kapaning kayang balayan, ating metong alanganggang kalam. Bipuri ka, o kinuing Diyos mi, at hinanggap king sakripisyo ng Kristo, amidaon king altar ng krus, para king kasaplala ng mabilo kayato. Ngini, kambening makaigpanglugod,
inaus may balayan mo. Ban, pagmasusyan, itim pamigagana ka king anak mo, kambin yung pamitipon me, king lamesa na. Manano na sanang iting altar, ayampang mi para king banal na misteryo mo, maging sentro ne ng kapurian at kapasalamatan mi keka. Manano na sanang magawa yung lamesa, anong nuka rin, pipirasyon miya, intinape, ang magkalubye kay kami, at inuman ng kalis, ami pupuklod kay kami. Manano na sanang maging sibol ne ng danom ng kaligtasan. Kaya mo naman sana, mas mapalapit kami kang Kristo, yung mabiyabato. At kaya sumulong iya, iting banal na bale, pipanalanginan. Kaya mo naman sana, yung kaming biye, ng kabanalan, balyariyang maging katanggap-tanggap at dahon, king kekang ikaligaya. Mi puriya in Dios kapilanman. Luklok tamo po. Ing obispo, insensuane ngeni ing altar at ing pisamban. Ing insensu, tandane ning panalangin at kapanyamban, ning banalakapulungan, amumukyat king Dios. Okay no, di panalangin may maging insensu lasanang mumukyat at may raras king banal mong arapan. Kabang iting pisamban, may kakatnaman niya king banglo. Ibanal kapulungan mo katmuane saning metoyato, king masamyong banglo ng Kristo.
ngeni misinjan lareng sulu ning altar at ning pisamban. Ingapi ababye sulu, tandane ning sala ng Kristong mipawi king dalungdom ning dewakan at kasalanan. Sala ng Kristo, sunlag ka kaniting altar, at mabuwalag ka karing makisulo kaniting lamesa. Ikanta tayo po ngeni ing dalit para king pamagsadya karingayin. Ibu
Kalugrang kapatid, madalangin kayo. Kanitin kay kayo at kakundawin, matanggap para pa ng Diyos sa pambayupayang tuto. Tanggapan sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo. Ang pati kaligaya ning lagyo na, king ikasaplala tamo at ting mabilog ng banal akapulungan. Kay pamimiglalang, tanggapan mula sana rin tingayin ning mitutulamong banal akapulungan. Banketa, imbalayan mong mititipon kaniting pisamban, akwa ng miras kang misteryo ning alangang gamong kaligtasan. Kapamilatan ng Kristong Ginumi, Amen. ing Ginoo, mantabi keke. At keka antimori, Itasyulari ang pusoy. makatas na king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat ang pong matulid. Sukat ang pong makakapos. Ipasalamatan da ka kapilan man, ang pong nukarin man. O Ginoo, banalig pa, Diyos ang malugod ang pong maganaka, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Imbale mo metong yang bale ng panalangin, at yung pangayatsu, magagawayang metong alugal ng kanwanan. Pagkaluban mo kaming kalam ay makanyan-kanyan, baan may talaka dyan templo ng kekang spirito, yubog ng kekang legwan, king kabanalan ding biyemi. Yung kekang bale ng panalangin, pangako ne mo naman ng kapulungan karimbanwa. Yung lugod mo, sa sadyane, ing kaganapan ng kekang kapulungan kaya tikisulip para king kekang kaligayan. Kapulungan nga lang dungis at tapat ng esponsang Kristo. Ing matula ng indo, ing meto nga maulang kapulungan ding santo. Uli na nita, kaya gumdi nga mabilang-bilang nga banal, apupuri kaya kakin templo ng kaligayan mo, parang alanda ka, pasalamatan da ka, at daralitan, at ngaming ang kakanta. Ikapin ng panaluig pa, at imeto lelangan matampan na kang papurihan. Uling kikapamila taning anak mo, Yesu Kristong Ginumi, at yung upaya ng Banal na Espiritu, pagkalab ng bing sabla, layong pabanalan mo. Alakantok ng meditipon king kapulungan mo. Bangkit ang manibat king kaya salag na ningaldo, ang gana king kayalbog na, indali siya daon miyang pangya king kaligaya ng lagyo mo. Uli na nito pa, panikapumi, paluko ba pong pabanal mula king spirito mo, reting ayin at daralampon darawon mi keka, ban magawalang katawan, ampong daya, ni kekang anak, Yesu Kristong Ginumi, ay merabilin kay kami, ban pagmasasyan, reting banal a misterya. At tatandanan mo pa, ganitang bengeng mi pagtaksila niya, kinwani yung tinapi, pepasalamatan na kat pinuri, piraso na yung tinapi, denwang na iti ka ng disipulo na at ngana. Kunan niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iting katawan ko, ami dawan parang kay kayo.
Makain mo naman kay badan ng apunan, kinwaning kalis. Pasibayo pa pasalamatan na kat pinuri. Dinwang na iti ka rin disipulo na at ngana. Kuna niya iti, ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iting kalis ni indaya ko. Indaya ni bayo ang pongalanganggang tipan. Ami babu para kay kayo, ampo para karing sablang tao. Bang kanita, may patawaran la rin kasalanan. Daptan niyo iti, kimpami kagana kayo, kadako. Pasyag tayo ngayon ng misteryo ng kasalpantayanan. Iyang ang kagarakan may o mapamakalo ng kikpa, imakaligtas na pamaylasa ang pagkamatayin ng anak mo, yung maligayang pangasabli ng mebye at yung pamaytas na banwa. At lain makasadyang sa alubong king kadwa ng panyatang, darawan niya kay kabilang kapasalamatan, iting mabiye at banal na sakripisyo. Baliktan may itong pakalulo ing ayin ng banal na kapulungan mo, at kilalanan may daon king biyena, apauli ng sakripisyo ng kamatayan na birian mo kami ngan misut keka. Pagkala mo sana, kami ngan may pasiknangan, king katawan na pong dayan na ng anak mo, mikatmon kami king banal ng Espiritu, at maging metong kami mong katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alananggang daon keko, at papalarya na kaming mirakayanan, king pimamanan ding banal mo. Muna, kambening na Maria kapilan mang Birhen ay induning Diyos. Kambenang San Jose ing esposo na, ding nuan mong apostol, ampong maligaya mong martir. Kambenang San Antonio ning Padua, ing kekeng patulunan. Kambenang San Fernando at ding sablang banal. Pauli ning pamamilatanda, manalid kaming mirinan kasaupan, alang patanat king arapan mo. Oy pa, iti sanang ayin ning pangasot bikeka, pasulunga na ing kapayapan ampon kaligtasan ding sabla, king mabilog ayato. Pasiknangan me sana king kasalpantayanan ampon lugod, ing banal a kapulungan mo a kasalukuyan maglakbe, keti king yato. Kambening talasuyo mo'y Francisco ing papami, at Florentino ing obispo mi, ding sablang obispo, pari, diakono, ding sablang susuyo king banal na kapulungan mo, at ning mabilog a kapulungan nagyewa mong sariling keka. O mapamakalulong ipa, pakiramdaman mo ing panalangin iting pamilyang pinulong mong talakadarapan mo. Lunusan mo la mga tipunan ding sablang anak mo, nula pa man makasaot. Ding kapatad ming mayango na biye, at ding sablang keka me matula ampon me munna ketiking yato. Malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo, anong nuka rin kami, manayang magkamit lubos, king ligaya mong alanangga, king kapamilata ng Kristong ginumi, aking uli na, pagkalub mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilata ng Kristo, kambe ng pongkaya, kagom ng banal na Espiritu, sablang parangalapong ligaya keka, o Diyos ipang lubos mayupaya, manggamang king alangangga.
Kimit mong lugod at kapasalamatan, maus tamong ini kay kakatang kaluguran na pa, at nga tamongan manalangin. Ikabos mo kami kayong sablang marok, kuwig pa, balik ko ng paggalabing kapayapan kayong panahon be. Balik kayong kasopan ng pakalulo mo. Mitimawa kami parati kayong pamanalipanan ng kasalanan. At may kabiyos kami nga kasasagkulan kayong sablang kalikalikan. Kapampanayan ng pampagsadyan be. Kayong panyatang ng mitmong likaya ni talapangabos me, Yesu Kristo. Uling keha, inkayarian at inkayupayan, ang poning ligaya, manggaman kingalananga. O Diyos ay pami, in kinumaya sa Kristo, sinabi na ka rin kayong apostol, in kapayapan lalakuan ko kay kayo, in kapayapan ko, pabiya ko kay kayo. Kaya mula sana babalik dan din kasalanan mo, nila pansinan mo yung kasalpantayanan ng panalakapulungan mo, at pamayapan mo ang pambisan metongan, agpangking kaburian, ikaw mabibiyang pamagari, manggaman, kingalanganga. Amen. King kapayapanin kino, parati sanang manatili kay kaingan. At keha, antimorin. Ipakitangin ni ing may kakametong tamo, king kapayapan. Yung kordero ng Diyos, yung malalako, king kasalanan ng yato. Wala rin mayawas king apunanan ng kordero. O kumatampang tanggap keha, dapat iyagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin damo. Kaya pami malagod, gagawan mo yung metong at tandaan ng bayo at alangagang Jerusalem, in kapulungan mo kay tiking yato. Kapamilatan ng pamakirake mi kaniting sakramento, baging templo na kami sana ng kay kampangayatsu, at pibale-bale ng kay kanligaya. Itiya doon mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lukluk ko po sa Lukluk tamo po. So, muna po, dakala salamat yung kayong pami sa upsaw, ang poreng kapatid tamo na di na kay bangkanita na samasan niya in chapel. At masanting niya po itang gewa yung marker. Ngayon po ako balo nung yung gabon, may donate na. May donate siya po yung gabon. Atin niya ang title yung gabon. Atin niya po. May donate na. Okay. So nung may donate na po, sana kaya tutuki yung piyesta o kaya this coming June, paggawa kayo namang metal plate. Pakabityo ka rin na kapasalamatan, karetang memye kayong gabon. Yung gabon po manatili. Kasi may baguan nyo yung kaya katambubong or what, may siray, may silabya, yung gabon manatili rin. Okay? Nyamasanting, paggawa tamo po, metal plate, kabitsya mo rin kaya tangarap. Bangkanita po, ta sisimbata mo, gaganakan talap po, redang kay katang kapata, damagana ka, dinonate din gabun, banta tintang lugar, pipanalanginan, at tamong gabun, bangkanita beyabe, samba, king apong gino. Nyakabitse po ka rin. Siyempre, reta pong mig-donate, din naman aduan nita. Pero, nung ako linob ko kini, ikit kita, ingakit ko, biyasa lang pasalamat din tao kini. Ngayon po, papakit tayong kay katang kapasalamatan. Okay? Then, ini pong gewa tamo, binindisyon tayo, tayo gulaling tayong altar. Nung kakakityo po, potang magmisa, potang may bless ni, uman miya po yung altar. Huling, simbolo na yung Kristo ini. Kristo yung altar. At siya mo naman yung sakripisyo nakakananta mo. Nya sa atin ite gulaling tayo, ay po gagamitan kayong aliwang, pamangamit pa. Limbawa, nung daratanging piyesta yung maglinis ko keni, o magmerienda tapa ayo keni ko magmerienda, ay po gagamitan. Ne? Kasi te gulaling tayo, pepabanalan tayo ni. Kay ba't, itang kay katamong lectern, ambo, ita po, tatalakadyo, antimong, kingamano na nga pong ginu, karin. So, niya namang gagamitan ita po, atang limbawa, andaman niya, mag-raffle tamo, underby, yan, makanya. Po gagamitan ita. Okay? Keniya mo po. So, yan po, talaga tayo ni. At inikikatamong bisitas, pakamalan tayo po sana. Kapilan mang gamitan tayo ni, bayo tama ko, lumawi tamo keng floor. Lawin tamo po tatin dinat. Bayo tama ko, wanan tamo po, dala tamo. Bale tayo ni. Ngayon po, pakamalan tayo ining lugar. At katataw diyan, hindi na niya pong spare key iyamong. Hindi na niya po susi. Ulim po tang kukumustang kula po rin chapel, aliwa naman ni kayo yung kukot ng kuyimparing. Huling niya pong diretsyo ng ating responsibilidad kako, aliwa, idiretsyo kayo. Ikayo ting kompakibatan kaya. Nya minsan, pwede yung mamasyal kayo ni Lawana, po ta milulugno rin kambing. Lawana, nung masasamasan niya. Pakibatan da po kako ita. Nya di na niya pong spare key. Ikit ko po ito yung tabernakulo. Karen pong aluan chapel at ilang tabernakulo, magagamit la po rin, pa-change chapel, marayuya kempisamban. Nakakabit la po ka rin din para bangkanita po ang ating masakit. Uling marayo yung pisamban, dirinan de po yan. Nandin, kaya tayo po dininan, uling katakbangan kayo mo kempisamban. Ne po, kumana kayo ka rin. At panagkat ko po kayo. Sana inimbisita sa ini na pepagawata mo, iya mo magagamit istong misa. Sayang iya po. Nung aldoldo sana, ating magrosaryo kini. Ne po, pakikwanan nyo aldoldo, magrosaryo.
At metong po yung panagkat ko kay kayo, ingadwan yung metong maulaga, dakala po sana rin magpari. Dakala po rin masakit tampari ngayon eh. Halos sasaktuta na mo atin mag-retire kanini. So pangadita mo po, ulimpot ang masantingin eh, Misa Neldo maging bodega niya mo. Uling kulang na rin pari. So kayo po rin ating anak kay kayo, lalaki, kaya nakan. Pangadi po kay nga pong ginupo, tao sana lang magpari. Para bang kanita sumuyo lang, kalupa ng Kristo. Kasi bahay po, dakili salamat. Ngayon po, basa po nga mong ining katunayan ng pangables ng bisitas. Acta Benedictionis. By the grace of God, the Archbishop of San Fernando, Pampanga, Philippines, on the 15th day of February, in the year of our Lord 20 and 25, the San Antonio de Padua Chapel at Barangay Bulaon, City of San Fernando, Pampanga, of the Good Shepherd Parish, Bulaon Resettlement Center, City of San Fernando, Pampanga, Philippines, was solemnly blessed according to the rites of the Roman Catholic Church, given this 15th day of February in the year of our Lord 20 and 25. Signed, the Most Reverend Florentino G. Lavarias, D.D., Archbishop. Signed, Reverend Father Danny Q. Nakpil, Chancellor. Kasalukuyan niya po nga tiyo in pilgrim image ning Our Lady of the Most Holy Rosary of Manawag. Manatiliya po king visitas tamo hanggang king February 19, 2025, Aldo Miercules. At tamo pong misa kanita itang 5 p.m. ninggat panapon. At kaya rin ning misa, miyatad ne king Pangasinan ing Birhen. Deni po ding makatuking schedule. Bukas, February 16, 2025, Sunday, 7 a.m. to 10 p.m. Rosary Vigil, 6:30 p.m. Holy Mass, 10 p.m. Salve Regina. February 17, 2025, Monday, 7 a.m. to 10 p.m. Rosary Vigil, 5:30 p.m. Marian Talk, Holy Mass at Tamboli, 10 p.m. Salve Regina. February 18, 2025, Tuesday, 7 a.m. to 10 p.m. Rosary Vigil, 6 p.m. Holy Mass, Harana kang Maria at Manyanito, 10 p.m. Salve Regina. February 19, 2025, Wednesday, 7 a.m. to 4 p.m. Rosary Vigil, 5 p.m. Despedida Mass. After the Mass, departure of the pilgrimage to Manawag, Pangasinan. Ngayon po, aw santayang pamuntok ning Konseho Pastoral ning Visitas para king makuyad amano ning kapasalamatan. Maya pabengi po kaya katamungan. Tunepin
This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Mit mong tula po ampong saya. Mitipon tamong ngeni. Bansa na pasalamat king Diyos. Kaniting maragulakalam. Abinyena ke katamo. Lalo na king komunidad mi keti bulawon. At ngeni po, may bendisyone iting pakamalan tamong bisitas. Kaya rining makabang panahon, o ini po, aparenovate tani, mayari ni at malaguneng lalawen, iting bale pipanalanginan at pisasamban. Payabot mi po ing kapasalamatan para karing tawong tinubod ning Diyos, ban maging instrumento na ning pamayari, pamipagawa, kaniting bisitas na nga punganto. Karetang tawong dinaki ing karelang kayatinan, baluyo po nung nigno ikayo, at marakal po karela, elabisang pabanggit alagyo. Dakal pong dakal asalamat. Karing tinangkilik ang pong sinuporto, karing fundraising tamo, karen pong sinaling raffle tickets, ban mikapondo at misundo-sundo, ing pamipayari ning bisitas, dakal pong salamat. Kareng kabaryo mi po, kaparokyo, ayalang sawang susuporta mo naman, kaniting proyekto tamo. Antimurin, kareng barangay council, panimunana pong kapitan, Labernie Yisik Gopez. Salamat po. Salamat po karen dadake yung limos at suportang pinansyal. Salamat po king ganakayo. Ampon kaya panyulo. Karinganggang lepitan mi po at dininan sulisit. Pasalamat ke pong maragul. Uling eko po sasawa ke kami. Anggat lumapit ke po. Patentado yang pani. Ing support tayo. Dakal pong dakal asalamat. Kareng meging kontraktor ning pamipagawa ning bisitas, kimpong ginulis, ATU Mall Builders, king malaguta mong bisitas, dinganggang megobro, king pangayari no, dakal pong salamat. Dimpong hanggang menalangin, para misakatuparan nyo, ing pangayari ning bisitas, dakal pong salamat. Antimo rin po, kingke kaming kura paroko, iyamong may, dakal pong dakala salamat among, king pamanantabeyo, king suportayo, king pamagcheer, pamagpus, at pamagmotivate kaya kami, potang mangay na kami, at king oras pong babiyayo kaya kami, potang maglakad na, dakal pong dakala salamat, among may. Kaya kayo po among dong, dakal pong salamat king presensyayo, at pamanimuno, kaniting solemn blessing, kaya andabe pa po rin kaya kaming, din kaya katamong bisitang pari, dakal pong dakal asalamat. Kaya kayungan po, rin kaya katamong guest, ding tawong migsadyo, para kaniting okasyon, at minantabe, dakal pong dakal asalamat. Kikilalanan mingan po, ingke kayong kasaupan ampong suporto.
Ing Diyos, yan ang balang mablas, king ganakayo, ampong kaya panlob. Burike pong pugayan ing kanakong anak, ay nga 2 minuto, bistat mampu wala ni, may wala ni, pero panwalan ko ngining kawarasan, kaya be tayo, uling kumpleto kami, ikaming pamilya na. Ala nanak, oy ninay ginulis mo, miras na, metupad na, blessing na nga, ing pangarapan to. Ngening kawarasan, ore ni anak, ding mapila na tawong tinubod ning Gino, at chula arapan mi, ilang minyundo, king akamatayan mo, mig masabal, mig malasakit, at ulit-ulitan milang lalapitan, alaman bakas king luparo, ing kaymutan. Kalupaning penga kukukeka, inya nga tanggop na impangawala mo, na isunduming tatay mo, manyadsad, eke matikal, uling balo mi, bawat kimot mi, bawat laban mi, ing Gino, yang sandata mi. Ala nanak, patuloy mo kayang panalangin king Gino. Kuwa kalingwan, ing madalas tang pipagtwenton, ing sabi mo, kasanting na yata ma, nung milageya ing stained glass, at ing bell tower. Kami gaga na kaya nak, magawayo, nakatamo paboren Gino, magtiwala kami karela, uling balumi, dakalya tinupo di nga pong Ginong, malam a puso. Salamat Gino, salamat po. King Diyos alubos king ganaka, babiemi ing maragula kapasalamatan, ampong kapurian. Salamat po king Gino, karing padalayong mangayap, ampong maganakang tao. King Nunabireen Maria, angining kasalukuyan, kaya tayo, ing pilgrimage ning Bireening Manawag, salamat po king makayindumong pamanantabi, at king patulunan ming San Antonio de Padua. Salamat po king alayong tuknang apamamilatan kaya kaming anak yu keti king bulawon. Pasibayo po ibat king pusumi dakal pong dakala salamat kaya kayungan. Talakad tamo po.
Yung kinumantabi kay kayo. At keka antimurin. Ito ko'y lapuri ang buntok yu at atong tamo yung bendisyon na ng apong Ginoo at makibat kayong Amen. Yung kinunin banwat yato, tinipo na kayo, harapan na kaniting aldo, ban bendisyonan iting balening panalangin, katmuha na kayo sana, karing kalam ning banwa. Amen. Ing Diyos sigpa, kaburyana, imitipon lang ito ang metong mong pamilya, king anak na, ring hanggang anak ng makakalat king mapilo kayato. Gawa na kayo sana ng templo, pagkasawutan ng banal na espiritu na. Amen. Ikabos na kayo sana ng Diyos, karing sablang gapos ni kasalanan. Mamalaya sana busaliw, at pagkalaman na kayong tula, bibiya kayo sanang kayabe na, kayagab ding sabla ng banal, manggamang kingalanganga. Amen. Bendisyonan na kayo nga ng Diyos sa mayupayan totoo. Ingig pa, ampon ng anak, ampon ng banal na espiritu. Amen. Ing misa mi daone umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos.